Okay, murakoze cyane. Twongeye kugaruka ku isomo ryacu ryo kwiga gitari kwiyicano ya Sabe 2 Pro. Mwarimu muri kumwe kandi mukomezanya nkatangiranye ni Etienne Tuyikuze, ariko iyo ushaka kumenya ama video yandi yanjye nandi yacu wandikamo Etienne G 250 Etienne ga 250. Urakoze cyane. Twakomeje ubushize twari twize amanota uko avugwa. Twari twahereye ku isomo ry'ibanze kuri gitara acoustique, duhera ku manota twinjira muri solfège mu buryo bw'ibanze nibura ushobora guheraho ucuranga gitari. Twatangiye tureba amanota uko ari 7, ibindi byo murabisanga muri video yabanjije, ariko by'ibanze byo solfège twe twayinjiyemo yibanze kugira ngo utangire kwiga gitari. Twabonye intera ziri hagati y'inota n'irindi, tubona ko kuva kuri mi ujya kuri fa nta gice kirimo, tubona ko kuva kuri si ujya kuri do naho nta gice kirimo. Mbaha nakitozo yenda ntembera gutya mbereka intera zirimo hagati. Ubwo rero nari nasoje mbabwira ko tugiye kureba ubutaha mw'iri somo tugiye kwiga amazina y'imirya. Hano dufite imirya 6, ariko buri murya ufite izina ryayo, bawugeneye izina ryayo ryitiranwa n'inota bitewe nuko iregeye. Hari uburyo rero buri mpuzamahanga, uburyo rusange, uburyo gitari bayiregera ukoresheje uturega bayihaye, ukayirega. Kurega gitari, twongere akantu ko abantu mugomba kumenya, kuregera gitari bitandukanye no kurega gitari. Kurega ni ukurega kugira ngo umurya ube wumva ufite umuvuduko, ariko kuregera gitari uyiregera ukurikije amanota, ntago upfa guturuna ngo bigende, ahubwo uyiregera ukurikije inota. Ushobora kuyiregera ukoresheje ugutwi, hari abakoresha tuner, ariko kugira ngo ibiregeye ku buryo mpuzamahanga inota ribe rimeze nk'uko wafatira inota mu gihugu ari hose uri wese rikaba rivuga kimwe, hari uburyo bagennye avuga. Iyo gitari iregeye hano gutya ifatiyeho hano, niho amanota yayo ahera. Njyewe hari uburyo nkoresha ndegera nk'iyi ngiyi, urabona ifite aka kantu ka tuner, uvuza umurya ukakwereka inota urimo bitewe n'uburyo ushaka kuregera. Noneho ni amazina y'imirya rero niyo tugiye kureba. Iyo uregera ahangaha niyo uba ureba izina, kuko iyo uvugije umurya tuner irawumva ikakwereka uburyo noneho aho inota riri n'uburyo rimeze, ukariregera ukurikije inota ushaka. Okay, twabonye amanota do, re, mi, fa, sol, la, si. Iyi gitari rero nayo yiregeye ku buryo mpuzamahanga. Twibukiranye kuba wakoresheje tuner, wakoresheje akantu kayifasha kurega, wakoresha application ziregera muri telefone wayibona, ushobora gukoresha tuner twaje, tuner ushobora gukoresha twari twose. Ubwo rero iyi tuner iri hano uvuza gutya ukareba inota. Twasubiye noneho ku mazina y'iyi mirya. Iyi mirya uko muyibona ni 6. Aha niho ugenda winjirizamo umurya kugira ngo uregere. Imirya rero hano umurya witwa uwa mbere uyibara uhereye hasi. Uyu murya niwo witwa uwa mbere, uyu ukazamuka kwa 2, uwa 3, uwa 4, uwa 5, uwa 6. Ntago bara imirya gitari uhereye hasi umanuka, ahubwo ntago hera hejuru umanuka, ahubwo hera hasi uzamuka. Umurya wa mbere rero iyo uburegeye kugira ngo inagire design nziza
imirya iba igiye ku buryo bujyanye. Ufata umurya wa mbere ushyira hano, uwa kabiri uri hano, uwa gatatu uri hano, uwa kane uri hano, uwa gatanu uri hano, uwa gatandatu uri hano. Amazina yayo rero, uyu murya wa mbere iyo uregeye wakoresheje iyo tuna, uyu murya wa mbere wiregera mu inota rya si, rya mi, pardon, inota rya mi. Inota rya mi iyo uregeye ukoresheje tuna igomba kwereka inota rya mi, ariyo yitwa i mu cyongereza. Mu manota y'icyongereza bavuga i, ariyo e uvuze mu kinyarwanda, ni si ariyo e uvuze mu kinyarwanda. Ukazamuka rero iri nota rya kabiri, inota niryo ryitwa rya si. Wakoresheje ya systeme ya do re mi fa sol la si do, inota niryo ryitwa si do. Si niyo yitwa b mu manota y'icyongereza, niryo ryitwa b. Iyi ni i, iyi ni b, iyi ni e, iyi ni ba. Tukazamuka iri nota ryitwa sol. Sol wakoresheje do re mi fa sol la si do, inota ryitwa sol ariko rikitwa G mu cyongereza, mu manota y'icyongereza. Ubwo ni ga, inota rya ga wakoresheje amanota y'icyongereza rero G, ariko kitwa sol mu manota asanzwe mpuzamahanga tuzi. Inota rya hano tugezeho, uyu murya wa hano uregerwa mu inota rya re. Re niyo yitwa D mu manota y'icyongereza. D niyo ni da mu kinyarwanda. Ubwo ni re mu manota rusange, ikaba D mu manota y'icyongereza, ikaba ga mu kinyarwanda. Tukazamuka ku murya wa gatanu. Umurya wa gatanu niwo witwa la. La mu manota rusange niyo iba ari mu manota y'icyongereza bita A cyangwa A mu kinyarwanda. Umurya wa gatandatu witiranwa n'umurya wa mbere, yose iregerwa kimwe, niyo nayivugije urabyumva. Yose ubu nayo witwa mi cyangwa i mu cyongereza cyangwa e mu manota y'ikinyarwanda. Yose rero iregerwa kimwe, ariko ntabwo bari mu cyiciro kimwe cy'imivugire. Uyu uri hejuru, uyu uri hasi, urabyumva rero. Iyo tumaze rero kubona amazina y'iyi mirya, duhita tubona noneho intoki ziyavuza. Ese intoki ziyavuza zo ni izihe? Intoki ziyavuza, ese gitari ivuzwa n'urutoki rumwe? Ese gitari ivuzwa n'intoki ebyiri? Ese kuki hari abantu njya mbona bakoresha akantu kameze nka simukadi, yarajya bakita ayo kariya nakitwa mediator. Mediator ikoresha bitewe n'icyo ushaka gucuranga n'uburyo ushaka gucurangamo, cyangwa se ushaka no kuyikoresha unakora cyane ku bantu b'abasoliste, iyo cyane bakunda kuzikoresha. Gusa biterwa n'uburyo ushaka gucuranga no kuvuzamo gitari yawe, bitewe n'icyo ari cyo ushaka kuyikoresha, ntunayikoreshe kandi ugacuranga ibintu byiza. Twagiye ku ntoki rero. Intoki hano dufite intoki, umuntu agira intoki eshanu ku gice kimwe cy'ikiganza, akagira izindi eshanu mu kindi gice cy'ikiganza. Tugiye guhera ku ntoki zivuza. Intoki zivuza biterwa imivugirize ariyo gratema, biteye systeme yo kuvuza, biterwa n'uburyo ushaka kuvuzamo. Ariko tuziga uburyo ushobora gukoresha igikumwe cyonyine, tuziga uburyo ushobora gukoresha izi ebyiri zonyine, urwa gatatu rukajyaho, urwa kane rukajyaho, n'urwa gatanu ese rwo rushinzwe iki? Iyo wicaza ikiganza cyawe kuri gitari, ufata intoki zawe ukazireba neza, ukazirengera neza, ukazishyiraho igikumwe, ukazisetinga neza, ukaziregera neza.
aka gahera ariko duhereyeho gafasha igikumwe kuba kwicara hamwe kikavuza ibintu. Urabona uburyo ndimo igikumwe kimeze, ntikinyeganyega ngo ube watirimuka ngo uvuze nabi cyangwa uvuze ibintu bitari byo. Igikumwe rero iyo agahera kamaze kwicaraho, intoki noneho urabona ko ziba zinareba mu mirya neza. Urabona uburyo intoki zanjye zimeze. Wavugisha iki kimwe igikumwe, wavugisha utu tubiri, wavugishije 3, wavugishije 4, zose zirakora, zose nta kibazo, zose ziracuranga. Urabibona uburyo bimeze. Igikumwe kikagufasha zose tukabona ziri, ariko agahera kicaye neza. Noneho rero ubwo ubutaha, kugira ngo nawe ugire igishyaka ryo kumva ushaka kumenya, ubutaha noneho tuzareba intoki zifata. Havuza ukuboko kw'iburyo hagafata uko ibumoso rero nabwo noneho zo zifite n'amazina yazo. Niyo tuzareba mu isomo rikurikira, tuzahera ku mazina y'izi ntoki zivuza. Ese igikumwe gikora iki, ukora iki, ukora iki, ukora iki? Murakoze cyane, murakize muri ubutaha.